Ladies and gentlemen, this man is sanctioned by the WBO with a supervisor, Leon Panexino, alongside with the Games and Music Sports Chairman Richard Estering, Chief of Pro Boxing and other combat sports, Ms. Johnny Lucacho Ornido, and Commissioner Sherman Bulay. Ladies and gentlemen, the three judges at ringside scoring this contest in a 10-point system will be Virgilio Garcia, Utol, introducing first. Coming out of the blue corner wearing black with yellow, official weight 122 pounds. He has a veteran professional record consisting. Oh! And now, ladies and gentlemen, is upon the cross the ring of third corner, needing no introduction. Wearing white with blue, official weight 122 pounds. He has a perfect professional record consisting of 22 victories, 17 by knockout, and he is undefeated. Ladies and gentlemen, now fighting under the banner of Bantamweight Promotions, TGB and Premier Boxing Champions, all the way from Rigole, Ipugao. Ladies and gentlemen, the famous, the highest, number 110. Once again, the instructions is referee Aki Buatkathrok. Tapos pati kami. Kaya mo na jump. Tajam, Messi, tajam. Messi ka muna, ikaw performance. Mahaba yung reach niya. Ito yung nice. Yan. Mahaba yung reach niya, Bes. Thank you. Ingat lang. Depensa ka lang, depensa mo. Pag bitaw mo, depensa mo. Tadyangan mo! Matibay yung baba! Jump ka! Yan! Alis ka dyan! Huwag pumalhin! Unahan mo! Nice! Yun, tadyang, Bes. Tabi ka dyan. And from the second round, Zeman Boxing, Pro Boxing Fraternity, sponsored by the Athletic, BSP Boxing Club, Black Water, Alpay Heating Apo, Fairtex, Buatkathrok, and Elorda TV. Hindi naman siya tumayo. Hindi naman siya. Ubus na kami.
Yes. Teka mo agad. Yes, single lang. Teka. Pagtigay mo, kalas. Yan. Kalas. Kumpati na. Yung yaya, nakatay na. Pagbitaw niya, nakatay na. Pagbitaw niya ng kanan niya, miss. Pasa mo sa ilalim. Yan. Ayun! Nice! Sa pagkalimlis. Pinatago na niya. Pinatago na niya, miss. Yung body! Ayan! Pag binigay ng bigay! Bigay mo isang body! Ayan na! Yun! Saka! Yun! Saka! Saka! Yun! Yun! Yan! Yan! Saka! Body rush! Alis ka dyan! Yun! Saka! Yun! Magkumpiyansa, miss! Kumpiyansa, bigyan mo tadyang! Tadyang! Yun! Tadyang pa! Tadyang pa! Mahilog na yan! Yun! Iniiwasan niyo! Iniiwasan yan! Yun! Saba! 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 Iniiwasan yan! There goes the program. Yun! Saba! Walay na, miss! Walay na! Walay sa bodega! Yan! Yan! Tirahin mo bodega! Galabitin mo! Galabitin mo! Yung bodega! Diba? Malayo yung pinagalingan mo sa suko. Galing mo gawin. Lagi yan! Keras! Basa mo na yung galaw niya, guys! Yun! Nice! Twist mo na ng ganon, maganda depensa yun. Guys, pag kinangat niya, pag pinitaw niya jump niya. Ayan na. Abangan mo isang solid jump. Pag bitaw ng jump. Yun! Nice! Isa pa! Pag bitaw ng jump. Bagi! Yun! Masakta na yung bagi! Masakta! Bagi! Yun! Yan! Bagi! Bagi! Matibay yung bukay!
Ibati mo! Magbigay ng jump! Yan! Yan, bes! Ibati ka! Yun! Ibati, yun! Isa pa! Balikan mo! Ibati! Yan! Yan na! Oh! Yun! Kalas! Kalas! Oh! Hindi ka na makita! Ibati! Itaw mo! Itaw mo! Sige! Kwento na lang yan! Yan na, bes! Dating mo! Bes! Dating mo! Sige! Nice! Wala na yung reso! Yun! Sumalgaling mo ulit! Isa pa! Huwag ya! Sumalgaling mo pa isa! Ito, wait up! Pag-bounce niya! Pag-bounce niya! Yan! Yun! Isa pa! Isa pa! 10 seconds ha! Yo! Nice! Yo! 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 Fifth round. Nasa kahanan ko. Dapat ka dyan! Nice! Ingat, Nes. Ingat, ha? Yan! Sige dyan, guys! Yan! Tapos, ibana mo lang isa! Yun! Yun! Ibana mo lang isa, guys! Ayos ka! Yun! Isa pa! Yan! Karas ka dyan! Karas ka dyan! Bati, guys! Kahit na matama sa ano, sigo! Sige! Yun! Kalas ka dyan! Kalas! 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 Yan! Kalas! 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 Bati! Bati! Yan! Sama! Labot! Sama! 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 Kalas! Kalas! Yan! Yun! Ingat, Nes. Ingat! Fifth round. Ingat, Nes. Ingat, ha? Yan, guys! Yan! Tapos, ibana mo lang isa! Yun! Yun! Ibana mo lang isa, guys!
Kahit na matama sa ano, siko. Sige. Yun. Kalas ka dyan, kalas. 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 Yun. Kalas, kalas. 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 Badi. Badi. Yun. Saba. Sabot. Saba. 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 Kalas. Kalas ka dyan. Yun. Oh! Ladies and gentlemen, before we announce the winner, a round of applause for these two gladiators. Ladies and gentlemen, after 32 seconds of round number 6, we have a... Congratulations, and I'm sure your fellow brothers are proud of you. I want to welcome you. That when you chapter in your life coming up, and of course this is a very important race. I want to talk from you. What's next for your lives? What's up, my boss? Jack. And thank you so much for the whole time to serve this year. Thank you, Sir Jan, the team, my owner, my family, also my pakalaman na pinagagawa manalo sa mga pati namin fans, sa sponsor, Sir Jan, president of the promotion, PBT, Natin, and
so much sa lahat ng